Pre godinu i po dana, tačnije tokom juna 2019. godine, napravio sam video snimak u cilju prezentacije idejnog rešenja rekonstrukcije Savskog trga u Beogradu. Ovaj video zapis nalazi se na mom prvom YouTube kanalu i ima negde oko 45.000 pregleda. Danas na Savskom trgu nalazi se spomenik Stefanu Nemanji. Stefan Nemanja bio je srednjevekovni srpski vladar i veliki župan Raški, koji se smatra osnivačem i začetnikom dinastije Nemanjića. Zajedno sa svojim sinom Savom smatra se osnivačem, to jest ocem Srpske pravoslavne crkve, koja ga danas proslavlja kao Svetog Simeona Mirotočivog. Tokom svoje vladavine, tačnije tokom svog života, obnovio je i podigao veliki broj manastira i crkava koje se smatraju njegovom zadužbinom. Spomenik Stefanu Nemanji nalazi se 23,5 metra iznad i 5 metara ispod zemlje, a težak je oko 80 tona. Na postamentu možemo primetiti ilustrovane mozaike koje predstavljaju delove života Stefana Nemanje. Direktan prenos otkrivanja spomenika zakazan je za 27. januar, dakle na Savindan, a ovu svečanost možemo da pratimo na prvom programu Radio televizije Srbije.